Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir, mungkin karena yang tidak hadir karena halangan, dan yang hadir alhamdulillah. Ya tapi kalau mereka komitmen punya ide begitu, nggak cuma selawe kayak anak gitu. Dopokan tangguh, dopokan ora tau tumbang. Siji tekat maju bebarengan, gotong royong dadi pedoman. Dopokan kuat nganti temenan. Dopokan tangguh, bopong tajem, ngadepi jaman sing tansah owah. Sedulur rukun ati manunggal, dobokan maju berkatan sah jumapan. Asik, he, ha, ha. He, 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 he. Andes digoyang, asik, asik. Goyang sambil bangun, Des. Asik. Bukan begitu caranya, itu malah yang putus. Hei, asik. Hei, hei, asik. Masih kita bersama grup Depokanda. Kita main perahu layar. Hey, ya kancanin di segala alera-alera banyune segera, banyune segera. Alian numpak perahu layar, indino minggu ge pariwisata. Alor praune bisnisnya, gak-gak, banyune pinara, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa luka lesu. Ati jawema andes emecoka, wete kelopo kono awe-awe, prayogane berjumpai wae. Dene sesuk iso tumandang nyambut gawe. Pasar Kimang nggak sawer lagi Pasar Kimang. Jadi kan podcast banyak itu ya. Asik. Taruh di sini Bunda. Masukin aja Bunda. Tangan saya sakit. Masih bersama bos besar. Bu Yanti. Ya kancane disi gembira, alera-alera
bunda. Asik. Terus aja masukin biar nggak bisa keluar. Iya kancaning di sini ale berat mengenai sekarang alian numpak perahu tinggi mengke pariwisata alam perahu wis nengah biak biak banyune pindah ora jemu-jemu digoyang karo kamu ngilangake rasa luntrah lesu ati jaweng des jebul